majikan nom sing ana ning Hongkong. Semoga sehat selalu akeh rezekine. Pengantin Aa Sofyan sareng Mbak Devi. Keluarga besar Haja, Ibu Imi sekeluarga Bapak Budi. Masih barang Lingga Buana. A Production sareng bosen. Bos Taiwan, Bos Taiwan. Mene 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 maju bagian. Apa sih? Mene 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 mene. Sampai tekan detik ieu. Pengantin, pengantin. Kula masih ngarepakeun pengantin sayang. Senajan silih kesempatane, kanggo kula duweni ragane. Pengantin sayang, pengantin sayang, pengantin terus, pengantin maning, pengantin maning, pengantin, pengantin terus, pengantin, pengantin. Pahit temen kenyataan, salah naruh perasaan, duweni rasa sing beli biasa. Pengantin sayang, oh ning sampean sing duwe keluarga. Pengantin sebelah kene nih, ayo sepak ini. Pengantin baik, pengantin terus, pengantin maning, pengantin maning, pengantin terus, pengantin, pengantin maning, pengantin, pengantin terus, pengantin, pengantin maning. Sebelah kene nih, bos sosis, ayo bos, bos sosis, bos sosis, bos sosis, bos sosis. Lamun kula bisa pengen tak putus paksa, makut rasa demen sing enak. Bakal dianca sing ada di Hongkong, bakal dianca. Pengantin lanang, untuk apa? Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang. Najan cinta katon orang bisa ngelaku, kenangan pas sayang orang hilang-hilang, kayak kene teman. Pengantin wong kesiksa jaman.